saya amali fizik. 3 bab elektrik. Ini bahan-bahan dia. Okey. Kita ada wayar penyambung, rheostat, bateri, sel kering, ada Swiss, ammeter, voltmeter and pembaris yang kita dah letakkan wire konstanten. Okey. Ini eksperimen 3.2 fizik tingkatan 5. Kita adjust, laraskan rheostat, perintangan dia, ammeter bergerak, voltmeter bergerak. Okey, so nanti kita kena kira lah berapa V, berapa I, okey, berapa R. Okey.